Sembahayang longnya munajatun bainal abd wa rabb. Tumtumun na tuan ingkalabihan sin sembahayang hasupaya na to di mapuha-puha in sembahayang ini amuin paginangon na to alaw sinang kaadlaw makalima in ini pagmunajat sin ipon iban sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Pagmunajat sin ikaw iban sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Isyo India mo nagmunajat sultan singkatan sultan, nakura singkatan nakura, dia kau nagmunajat, way nasarayaw-rayaw ipon sin Allahu Ta'ala bang siya dia nagmunajat sin Tuhan Rabbul Alamin, aming sultan iwan nakura singkatan alam. In sambahayang Tuhan pagmunajat sin ikaw iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin, isyo in namaita, Nabi sallallahu alaihi wasallam in namaita kato taniyo, Rawahul Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayat dengan Bukhari dengan Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita ain banda iban pamaita kato sin Nabi. Bat in sambahayang pagmunajat sin ipon iban sin Tuhan niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ahadukum. Apabila tumindog in hambuk den kanyo yusalli sumambahayang. Pa innahu sawunnal tuud. Long sin Nabi na sawunnal tuud. Yunaji rabbahu. Dia niya nagmunajat in Allah subhanahu wa ta'ala. Dia niya nagmunajat in Tuhan niya Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Dia mo nagmunajat in Tuhan mo Rabbul Alamin. Apabila inambuk daing kato taniyo, tindog niya yung sambahayang. Dia niya tuan nagmunajat in Tuhan Rabbul Alamin. Tumtuma tuan bang mo dia nagmunajat in Tuhan Rabbul Alamin, inyaun mahal ka din hakatan. Mahal ka din haarta. Mahal ka din hakawasa. Mahal ka din haparihasan dunya. Mahal ka auno-uno katan. Intindog na to sadya umalup patuhan inyaun mahal ka din hakatan. Sawab pagmunajat sin ipon iban sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Hangkan nakakuha istimbat in hambuuk ulama biya nakan Dr. Salih bin Abdillahi Hamadin al-Usaymi. Nakakuha siya istimbat patungod sin kahalgaan sin hadith ini. Langhi Sheikh Dr. Salih bin Abdillahi Hamadin al-Usaymi hafizahullah. Langya lil abdi fi salatihi qiblatani. In ipon apabila siya tumindog sumambahayang. Inipon apabila siya halawm sin sambahayang si masambahayang in kiblat niya lang niya dua. Nasabot ini kitab Sipatus Salah. In kiblat niya dua. Hikaisa amunalong niya in kiblatu jiha allati amara Allah subhanahu wa ta'ala huwa hiya al-qibla Ka'batullah. In panagnaan kiblat sin ipon apabila siya timindog, nagmunajat siya iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway in kiblat niya long niya hawak to siya si masambahayang suway dua in kiblat niya bukun hambuok, suway dua. Hikaisa, kiblatul badani ila jiha, panagnaan kiblat sin ginhawabaran niya, matupa kiblat, amuna kailu in ka'basin Allah subhanahu wa ta'ala. Hialok niya ingkatan ginhawa baran niya matto pa kiblat sin Allah Ta'ala amu indya akan kaniya panagnaan kiblat niya. Namang in ikaw timindog ko in kiblat mo amu na in Ka'batullah matampal tuan masawa suway kau salamat hadas dakula iwan sin hadas asiwi. Sawabdi tay maun sin Allah Ta'ala in uno-uno amal ibadat malainkan in suway in siya tayyiba in suway in siya sutsi. La yuqbalullah. Di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno in amal ibadat kiyawa siya rin hamalummi atawakan in siya yaun malummi malainkan in tay maun sin Allah ta'ala suway malanu iwan sutsi. Nabangkaw timindog doon haun imalup ko pakiblat sin Allah ta'ala. Sarta yaun kau nagmumunajat iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway inhambuok din kato ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salamat siya rin doon na hadas akbar iwan hadas asgar. Ingin hawabaran niya. Hangkan sa tulong ni Dr. Salih, dua in kiblat sin manusia.
bang siya nagmunajat patuhan. Ini karwa kiblatu qalb, kiblat sin pangatayan niya tudyo pa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Harwa ini amuin mabugat hikarwa. Hikarwa in mabugat amuin hikiblat mo in pangatayan mo matupatuhan Rabbul Alamin. Suway uno, suway in atay mo yaun malano tuwan hapaghuna-huna patuhan Rabbul Alamin. Suway bang in ikaw imaalok ko pa Allah Ta'ala in kiblat mo yaun hikarwa kiblat. Suway in atay mo yaun sawa sahasa tudyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukun tudyo pa makawasa, bukun tudyo pa opis, bukun tudyo pa katan, malaingkan in atay mo yaun suway timutudyo pa Allah Ta'ala hakar na mayta, diya mo nagmunajat insultan na kura singkatan alam. Suway wayroon liga palang sinatay mo. Suway wayroon daon along sinatay mo mangi una-una patuhan. Suway sawa sahasa malano, himin mo in pagdunya mo na ah. Suway na mauus ang pamuhidya tulun. Suway mo hialop in pangatayan mo tudyo pa Allah Ta'ala. Biya sin saparati sin hambukok. Bata matto pa nakura niya bang doonin nakura niya nagdudumulkan niya. Di siya misan kumulak. Di siya misan misara iwan kumatawa-atawakan sumain language. Di. Nasuway bihat to in atay ta pa Allah Subhanahu wa